batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na ntsatu ya kukusuna mavanga imbi na mambo metadila kunata bantu pebima ya bau na kizunga betu ya Congo Central mingi na bayeke ina kena kuvuandaka na ndambo ya bapangi ya ASECO pe bapangi ya ACHACO. Tata ministre provincial ya intérieur, affaires coutumières pe sécurité ya territoire mbuta papi mambo luamba kuizaka kutikisa bimfuka noso zoli kilumbu ya zoli ya sabala ya betu kele kuna na inzo na yani ya bisalu samna kumanisa bayeke yango pe na ndambu ya bau bamfumu ya bimfuka noso zole bakuizaka tuba eti baunde bameyangalala pe bamendima eti baunde kuza manisa banganzi yango mekantu bagena kuvingidila mvutu ina tata ministre ke kuiza pesa bau kaka kilumbu ya zole ya sabala ya beno fuiza ba eti tata ministre papi mambo luamba kuizaka yamba pedi aka na inzo na bisalu kimvuka ya bamindele topi bantu bakibukulaka ba investisseur bantu ya inti yanka kuzaka sala mbongo kwa kuna inti ya beto ya inzo bisalu ya Nyota Mining for Slotting baunde kena kusosa kusala kintwadi na kizunga ya Congo Central na yao bakuzaka lomba na tata papi mambo luamba anikuiza pesa bao ba makesa ya mbote ina yuza diatisa bao na mutindu musi ya mbote samna kulandakanaka kaka bisalu ya kuyamba bantu benufuiza beti tata papi mambo luamba kuizaka yamba tata mfumu ya groupement Maleta kuna na territoire ya Mwanda Mbuta Ntiembo Ntsumbu yani ndeke na kuwizana vena mutu na kuizaka vingani na kimfumu samna yani bakuzaka bwisa kimfumu na yani kondo kusala kwa na taimbi mosi ve jambo yango yao ndena kusala yani mpasi petata ministre papi mambo luamba tubaketi anikuza landakana mambo yango na mutindu mosi ya kufanakana pe yani ndeke kuiza sala nyoso samu eti animanisa bayeke yekango na ndambu ya makanda nyoso zole. Samna kupesa bamvutu ya mbote na nsatu ya nkangu ya Kazangulu tata ministre ketalaka mambo ya sécurité, affaires coutumières pe décentralisation du territoire mbuta papi mambo luamba yani ndepekele mosi ya ntubili ya nkangu bakuzaka pona na ndambu ina anikuzaka tunga inzo ya kelasi ya mbote ina bagina kubukudila complexe scolaire mambo ya kele na kumbu na yandi kilumbu ya ntete vuandaka kilumbu ya makumi na zole ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bana ya kelasi ya inzo ya bakibulaka complexe scolaire mambo baunde kuzaka tambula ba papiela bakaye babik pebima ya kankaka samu na kutangila ya ibakuzaka pesa bao na tata papi mambo luamba yani nde kele mfumu ya inzo ya kelasi yai samu na yani kutunga inzo ya kelasi yai ya kele samu na kusadisa nkangu na ndambu ina bakuza tanga na mutindu mosi ya mbote mekanti kutumbula kaka Kazangulu ve mekanti kizunga ya mvimba ya Congo Central samu na yandi ya kele na kulandaka mbweno ya tata mfumu ya inti kena kulomba eti bana nyoso bakota kelasi pe kukondwa kufuta akima mekanti samu na gratuité na bagena kutubilaka bainzo ya kelasi pe ya fueti vwanda mingi. Kiteke yai ya mfumu ya ntete ya inti ya République démocratique du Congo benengina kumona ya undeba kuzaka tunga kifulu vwandaka vundila tata Joseph Kasavubu na tangu ani vwandaka ntete ya moyo ya meba kama na balabala kaka bakibugudilaka place de la révolution kuna na ndambu ya Lukula na ba fleuve kifulu yai ya unde mekumaka kifulu mosi bamebiembeka kaka plina kondo kulandila yao na mutindu mosi ya mbote bakuzaka tunga yao na ntsongi ya mongo kuna na ndambu ina kanti bakwezaka katula ya ponda tula yo kifulu ya nkaka samu eti kifulu ya vwandaka yaunde memanisaka beba nzoka nde kifulu yango yaunde vwandaka pesa ni dilwaku ya kubula masolo na nkangu nyoso ya Lukula kuna na ntango ni vwandaka tuba na ntwale ya nkangu na mvula 1960 tipe na mvula ya 1965 mekanti samba yokwezaka sakudila yao veto pe kubongisa yao na mutindu mosi ya Mbo TV kifulu yango memanisa kuma ya yimbi ya kele diaka ya Mbo TV nkangu na ndangu ina bao ndena kumona kiadi pempasi mutindu bamekuza biembikila kifulu yango sipasi nenzili yetu mupila kubela kusialo kadi nzile tufoti kumisina meme ditoma o meme moto kumtala kaka na mnanga tinike kilomedi ate lumwa donc bosumbi ditoma bika kubitini foti le kulupangu ngeni vraiment ndika de bosaba est-ce que mo eta kwakila miracle milende boba kani balende tubutu forme lenzila
de fisc même dit on me dit baka bukumi mon bin bi reste de millimètres ici à là mon biti mon nzile tuti ligne principale tuti cuisine. Mambo metadila kimpangi tope bangwizani na ndambu ya Etats-Unis d'Amérique pe inti ya République démocratique du Congo Yaoundé mutu kena kutatamana mingi na ina metadila kutani na nkangu pe babima na yao pe kwiza sala mombongo na inti ya beto pe na inti ya nkaka Yaoundé Vwandaka na katikati ya masolo na ndambu ya mfumu ya inti ya République démocratique du Congo mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe tata coordonnateur spécial ya inzo ya kimfumu ya bakebulaka Maison Blanche kuna na Etats-Unis mbuta Amos Oxten kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele kuna na inzo ya bisalu ya mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakebulaka cité ya Union Africaine bafumu no sosole bakwizaka tala wapi mutindu balenda diatisila mamu na mutindu mosi ya mbote samna ngizulu ya ba investisseur ya inti ya Amerika kwa kuna inti ya République démocratique du Congo samna kubambula beno moyo beno fidza beti mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani nde mutukizaka yamba na ngonda meka tuka kuluta secrétaire d'état ya inti ya Amerique Anthony Blinken pe kukwiza nani kwa kuna inti ya République démocratique du Congo bakuzaka tubila mingi mambo metadila sécurité na ndambu ya este ya inti ya République démocratique du Congo. Beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.